početku emisije govorimo o aktivnostima fitosanitarnih inspektora. Podsjećamo da inspektori koji kontrolišu hranu imali su dosta posla u već sada godini za nama, uskoro to možemo kazati. Vrlo dinamično je bilo tokom ljetnje sezone, ali i ovih jesenjih mjeseci. U oktobru uništena pošiljka banana, teška preko 2 kg. Utvrđeno je da nisu ispunjeni kriterijumi za kvalitet proizvoda i ovo je između ostalog i potvrđeno u izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Osim toga, također je nedavno uništena i pošiljka oraha, ali uopšteno ćemo govoriti o aktivnostima kontroli tržišta i 2018. godini. Dobro jutro, želim Vesni Daković, direktorki uprave koja je naša jutrošnja gošća. Poštovanje, dobro mi došli, Vesna. Dobro jutro, hvala na pozivu. Mnogo obaveza, mnogo aktivnosti. Gledamo da s vremena na vrijeme kroz jutarnji program ispratimo, međutim vaši inspektori su zaista gotovo svakodnevno ili svakodnevno na terenu. Posla mnogo ima. Ovo su neki od posljednjih podataka. Šta inače pokazuje izvještaj uprave negdje u minulom periodu? Pa ja ću prvo da naglasim da u Upravi za bezbjednost hrane rade 3 vrste inspektora, dakle veterinarski inspektori, fitosanitarni inspektori i inspektori za hranu. Svi oni rade na kontroli hrane, bilo na graničnim prelazima gdje rade veterinarski i fitosanitarni inspektori, bilo u unutrašnjem prometu gdje rade inspektori za hranu. To su naše redovne aktivnosti. Dakle, ja vrlo često imam običaj da kažem da je to naš core job ili glavni biznis. Znači, mi se time bavimo, kontrolišemo hranu i to je ono što je najbitnije da u stvari naši inspektori rade. Vi znate da je u Upravu za bezbjednost hrane inspekcija prešla iz Uprave za inspekcijske poslove u junu 2017. godine i od tada mi intenzivno radimo na planovima kontrola, na uspostavljanju procedura za kontrole i tako dalje. Vi ste sad iznijeli neke poslednje podatke iz izvještaja iz oktobra, sada se već priprema izvještaj za novembar i zapravo svaki dan ima i novih pošiljki koje se zaustavljaju na granicama, bilo da se unište ili se vrate isporučiocima ili u unutrašnjem prometu. Dakle, redovnih kontrola po inicijativama, stalno se nešto dešava. Znate, hrana je nešto što je onako životno, što svaki dan u stvari konzumiramo, jeli, i potrošači svaki dan kupuju hranu, kontrole se također sprovode svaki dan se hrana i uvozi, svaki dan se hrana i priprema i kao što je poznato, kada je hrana u pitanju, bezbjednost, odnosno rizik po bezbjednost hrane ne može biti nulti. Uvijek postoji nekakav rizik, bilo da je u pripremi hrane, u čuvanju hrane, u bilo kom dijelu tog lanca od momenta proizvodnje hrane do stavljanja na tržište. Tako da kontrole se redovno sprovode. Evo ja vam mogu dati neke najnovije informacije, obzirom da izvještaj za novembar će biti vrlo brzo gotov, pa od početka godine, da prije toga samo da naglasim da Uprava za bezbjednost hrane redovno mjesečno izvještava javnost o tome šta je u tom mjesecu konkretno sprovodila inspekcija, a evo sada i najnovije informacije, recimo od početka godine do juče, do kraja, tačnije do kraja ovoga novembra, mi imamo podatak da je vraćeno 133 pošiljki sa graničnih prelaza. Kad kažem vraćeno, zabranjeno je stavljanje u promet, bilo da su one uništene ili vraćene isporučiocima, i tu se radi o oko 1200 tona hrane, raznih vrsta. To je ogromna količina, da. Jest, a kada kažemo vraćeno, sad i sami naglašavate da nije važno da li su one vraćeni, šta se s njima dešavalo, da li su uništene, poente da nisu stigle na naše tržište i da nisu ušli u prodaju, i to je ono što nas najviše interesuje. Iz kojih zemalja su te pošiljke? Uvijek se nekako pitamo šta je sa tim susjedima, jer vrlo se rijetko dešava ili bar ne nailazimo na informacije da je Crna Gora bila ta kao zemlja izvoznica, čije recimo hrana ili određene pošiljke vraćene. To su zaista rijetki momenti, vi me možete korigovati ukoliko griješim, ali šta se dešava sa zemljom iz koje dolazi? Ajde prvo da kažemo vezano za Crnu Goru. Znači, prvo, Crna Gora nije neki veliki izvoznik. I to je istina. I moram da vam kažem da sistem bezbjednosti hrane zaista jako dobro funkcioniše u Crnoj Gori. Mislim, funkcioniše i u drugim zemljama, da se razumijemo, uvijek se dešavaju ti nekakvi problemi koji se dešavaju sa konkretnim nekim pošiljkama. Da li su se dešavali slučajevi da se vrati hrana iz Crne Gore? Da, dešavalo se, ali moram vam reći da od momenta od kada smo mi u poziciji da to zaista kontrolišemo, mi kontrolišemo na taj način da se sve ispoštuje, da ne dođemo u situaciju da se nešto vrati, znači kada krene
kada bude namijenjeno, da kažem, izvozu i kada dođe na graničnu kontrolu kod inspekcije iz zemalja gdje se izvozi, da se desi da se to vrati. Tako da zaista se vrlo, vrlo rijetko dešavaju takve situacije. Kažem zbog toga što sistem u Crnoj Gori funkcioniše na zaista jedan dobar način i zaista vodimo računa o tome da to malo hrane koja se izveze zaista bude u skladu sa parametrima bezbjednosti i kvaliteta. Što se tiče hrane, odakle dolazi, ja zaista to vrlo često kažem da je to, pa ja ne znam, iz skoro svih zemalja svijeta, vjerujte. Znači, vi znate da Crna Gora dominantno uvozi iz zemalja okruženja, što je negdje i logično. Mi smo članovi CEFTA sporazuma kao i zemlje okruženja, tu se trgovina nekako najviše odvija, tako da imamo najveći broj pošiljki iz tih CEFTA zemalja. Pa logično i u skladu sa tim najveći broj pošiljki koje se vraćaju dolazi iz tih zemalja jer je najveći obim. Međutim, vjerujte da tu ima i raznoraznih, znači iz raznoraznih krajeva svijeta, zavisno od toga koja vrsta hrane je i zavisno od toga znači na kojem graničnom prelazu dolazi. Ne znam, mogu vam reći otprilike da manje više svi kontinenti su u pitanju. Svi kontinenti su u pitanju, pa to ste mi kazali prošlog puta, ali pretpostavljam da se situacija u tom dijelu ne menja, ali činjenica se itekako radi na kontroli naših tržišta i da što sa adrese uprave, što sa adrese recimo uprave za bezbjednost hrane, što sa adrese uprave za inspekcijske poslove, vrlo često dobijemo izvještaj da su odgovarajuće namirnice vraćene. Sjećate se, ova godina, prethodnih mjeseci objavljeno da je upravo uprava za inspekcijske poslove spriječila ulazak, odnosno uništila, 12 igračaka koje su sadržale odgovarajuću materiju iznad dozvoljenog nivoa, vrlo opasnih igračaka za djecu. Negdje pretpostavljam da su te mjere opreza i pojačane. Kako funkcioniše sistem kontrole tržišta kod vas u upravi? Na koji način? Koliko se to periodično sprovodi? Koliko je inspektora za to zaduženo? Kako se kontroliše? Prvo moram da kažem da sve ovo to što se dešava, znači da se pronalaze problemi i na tržištu i prilikom kako bih rekla, uvoza, odnosno robe koja je namijenjena uvozu, ali nije ušla na tržište, to samo pokazuje da sistem funkcioniše. Ovo, opet moram ponoviti sa početka, zaista to je naš osnovni biznis. Znači, to je ono čime se mi bavimo. Iako uvijek to vraćanje pošiljki nekako izaziva senzaciju, znate, to je ono svakodnevni posao. To je ono u stvari što je cilj našeg posla. Sistem funkcioniše vrlo jednostavno, znači postoji plan službenih kontrola na bazi procjene rizika i na bazi kojih inspektori imaju svoje zaduženje. Šta je najbitnije? Najbitnije je iskontrolisati sami proces proizvodnje. Prije procesa proizvodnje, zato je naša uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Vi morate obezbijediti prvo sirovinu za proizvodnju hrane koja je zdrava, koja je kvalitetna, koja je bezbjedna, a to se postiže kroz veterinarsku politiku, odnosno kroz brigu o zdravlju i dobrobiti životinja i kroz fitosanitarnu politiku gdje brinemo, znači, o zdravlju bilja. Kada dobijemo tu bezbjednu sirovinu, ta sirovina ide u proizvodnju. Dakle, te službene kontrole koje se odvijaju počinju kroz čitav taj proces od proizvodnje sirovine pa onda procesa proizvodnje. U procesu proizvodnje moraju biti ispoštovani svi oni standardi koji se tiču higijenskih standarda, tehnoloških standarda, svih propisanih bezbjedonosnih ili svih zahtjeva bezbjednosti kako bi proizvod izašao, da kažem, potpuno bezbjedan i kvalitetan. Onda imate proces kada taj proizvod ide u distribuciju, na koji način se on distribuira, transportuje, čuva i tako dalje dok dođe do krajnjeg potrošača. Sve te faze moraju biti ispoštovane da bi taj proizvod bio bezbjedan i takav kao bezbjedan ponuđen potrošaču. U čitavom tom lancu kontrole naši inspektori imaju planove kontrola na koji način se šta kontroliše i na koji način se dolazi, da kažem, do tog bezbjednog proizvoda. Tako, na primjer, svi objekti u kojima se proizvodi hrana kontrolišu se 4 puta godišnje, za određene objekte imamo kontrolu 2 puta godišnje, za sve objekte u kojima se hrana stavlja na tržište isto tako postoje određena pravila, sve u skladu sa planom kontrola koji mi usvajamo svake godine. Ali činjenice su kriteriji itekako rigorozni, to nam je potpuno jasno što kažete da je taj sistem vrlo dobro organizovan. I za kraj,
kraj, budući da nam se bliže novogodišnji božićni praznici, period zimskog raspusta, koji evo, još koliko nas dijeli od njega, možda 20 dana, i da će biti itekako prelaska preko naše granice, da li će biti pojačan obim posla i da li to možda zavisi od tih ili nekih drugih okolnosti? Svakako da zavisi, znači čim je veći obim hrane koja dolazi na tržište Crne Gore, kao što imamo u toku ljetnje turističke sezone, naravno da tada postoje specifične mjere koje se sprovode i u kontroli bezbjednosti hrane, pa znate da smo za ljetnju turističku sezonu imali poseban plan za kontrolu hrane u ljetnjoj turističkoj sezoni koji je zaista, da kažem, sve svoje pozitivne rezultate i pokazao. Očekuje se naravno i pojačani obim hrane u ovom periodu novogodišnjih i božićnih praznika i svakako u skladu sa tim i naše kontrole se prilagođavaju. Za sve koji žele da se informišu o tome na koji način radite, postoji jednostavno sajt Uprave za bezbjednost hrane, i tekako lijepo ažuriran, informacije se dodaju iz dana u dan, bukvalno ja to pratim kao novinar, ali vjerujem da one koji interesuju to vrlo mogu lako pronaći. Gospođo Daković, najljepše hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Mnogo uspjeha želimo u daljem radu, da nam čuvate naravno naše tržište i da nas čuvate.